Dobrodošli na kanal Životna sila. Kako negovati muškatle? Muškatle su verovatno najčešće cveće koje možemo vidjeti, zato je jako bitno da znamo ova 4 pravila. Muškatle ne vole da imaju mnogo vode. Broj 1 zbog kojeg ljudi ubijaju muškatle je zbog previše vode. Sa njihovim korenskim sistemom najbolje je da ih pustite da se potpuno osuše pre nego što ih opet zalijete. Zalivajte ih uveče kada zađe sunce. Muškatle vole sunce. Sunce je veoma važno za cvetanje. Izaberite mesto koje ima sunca ujutru i rano popodne. Neka budu na suncu 6 sati dnevno. Nemojte preterivati, temperatura oko 35 stepeni može da prouzrokuje stres cvetanju. Muškatle vole održavanje. Podrežite listove koji izgledaju žućkasto ili zakržljalo. Što se više rešite starih cvetova, muškatla će biti bujnija. Muškatle vole prihranu. Jednomesečno koristite malo prihrane za cvetanje. U periodu pune vegetacije možete i 3-4 puta mesečno. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.